Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Jennifer, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Anita, Benjamin, Adelaida, Arturito, Jose Boy Between, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Saturnino, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Caleb, Lorenzo, Andrea, Francisco, Marvin, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Merife Capid, Eustaquio, Felicitas, Tomas, Consolacion, Eduardo Ducot, Mateo, Maria, Lydia, Barbara, Antonio Rosario, Wenceslao, Domingo, Joaquin Sr. and Jr., Juanita, Dolores, Jesus, Hermogena, Mariano, Paula, at dinganggang kaladwaking purgatorio, lalo na karetang alanang makaga nakakarelo.
Antimeto nga pamilya, mitipon tamo kilagyo ni ipampo ning anak, kampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, hating pamakisan metong ning banal Espiritu,
mantabe kay kayungan. at keka antimorin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ening 27 ng Domingo ning karaniwan na panahon, pasalamatan ning apong Ginoo king libutad dareng kaguluan at kagutgutan king kikatamong biye, king harapan dareng karokan at kasalanan, manatili ang manantabe kikatamo, manupaya at mamatawad karing sabla tamong kakulangan, hapon kasalanan. King kataymikan din kikatamong puso, kikatamong pagkalungkutan, detang dakalabesis, pinanig tamo king kasalanan ang pon karokan, eta mo meging instrumento ning kapayapan, eta mo menatad kanawan karing tao mi sasakitan at mi babayatnan. Anyawaran taming kapatawaran at sikan na ning Dios, ban mi baliking lugod, ing kayapan karing kapilubluban at puso tamo. Itamongan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayipayan totoo, at kay kay kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nitay, paniga po ko, kasanta Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel pong santo, at kay kay kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli nakatangan sa naking biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mayupayang totoo talanganggang Diyos, hingkayapan mo lagpas king malyari ng ayabot ning kaladwami, ating sika na mamayigit king atalastas ning kaisipan mi. Tayran mo king magdulap lagpas king agiyumi, at pagkaluban mo kay sanang tetagan talakadarapaning kekang katutuan. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo,
Amabibi at magari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pabustan mong pagkantake ing kanakong pakamalan, metong adalit tungkol keya at king mulahan ng ubas. Ing kakong pakamalan at inyang mulahan ubas, king gabon na mataba, ning metong abundok-bundukan. Serula na ing gabon, at leko nala ring batu, kay battenam nala ring pekamayap diling ubas. Mitalakad yang bantayan, king kalibot nanda, at kinulkulya para king pipapaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot ding ubas na, dapot mas lamlangan alang kapara. Ngeni ing kanakong pakamalan sa Sabyana, ikayong memale na ning Jerusalem at Huda, atulan niyo ko ating mulahan kong ubas. Migkulang ko keya, king pamanese ko keya. Bakit may mungayang mas lamaubas? Bakit mayumong ubas? Ilako kula ring makapadurot ng tanam, at lasakan ke ing bakod, at pabustan ding animal ing kanande at pandamusakan. Pabustan kong dagul matas pakeya ing dikot at suksok. Eke linisan o gambulan man, dapot pabustan keng mapuputya karing miyayaliwang suksok. Eko paintulot dugpa inguran keya. Ing Israel, yaing mulahan ubas ning ginong mayupaya. Ding ubas atenam na ilaring tao ning Huda. Asaha na karela, ing daptanda itang makatuliran, dapot ing tengala na pamipatayan. Asaha na karela, ing dapatla king kayapan, dapot ing pepasarira, kabaligtaran at tangis. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Israel yang ubasan, ubasan ning Ginoo. 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 Linwal me Ehipto, ing metong atanaman a ubas. Tinabi mula reng dayuan, king sarili rang labuad. At kekayang tenam ing tanaman ubas. Miras laring sangana king dayat malat, at minanggala pa king ilog maragol.
In Israel iyang upasan, ubasan Ginoo. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. Bakit nga ni kaya kayang lesak ing bakod na? Inyabalang dinalan, agtalande bunga. Ding babing dikut, luluban det pandamusakan, at kakanande ring aliwang animal, ning kaparangan. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. O Diyos, amayupayang tutu, baliktan mo kesanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas meng tena mong ubas. Iligtas me ing tanaman akekang tenam. Iting ubas at tanaman akekang pepalabong at pepasikatan. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. Kanita, kapilan man enake magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayong biye at puryenda kang miyabe-yabe. O Ginoo, Diyos amayupaya, ibalik mo kami, lunusan mo kami at mangaligtas kami. Itamongan po. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. In Israel iyang ubasan, ubasan Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. E kayo pa'y bali sa loob, nune king sablayong pamanalangin, adwan nyo king Diyos, ingke kayong kailangan. At king pamanyawa Diyo, eyo kakalingwan pasalamat kayo. At ing kapayapan alalagpos, king ayabot ning isip tao. Pagkalog na sake kayo ning Diyos, ing kapayapan ayan, yaing papanatili, king pangayagom yu puso, at kaisipan king Kristo Jesus. Katataulian, kapatad ko, katmanyo lang parati ring isip yu, karetang bage mangayap at marangal. Ding bage tuto, matas, usto, malinis, kalugod-lugod. At mitmong dangal,
tuparan nyo king biyeyo, itang apag-aralan nyo tinggap, ing dimdamyo at ikit kanako. At ing Diyos, ababi kapayapan ke katamo, manatiliya ke kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ako ing memili ke kayo, ibat king yato, nga naning Ginoo, ban lumuwal kayo, at pasimunga karimbungang manatili. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka, Antimore, Mamamasaking maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga nakaring pamuntok daring saserdote, ating makatuwaning balen. Pakiramdaman niyang metong pangtalimhaga, ating metong nga taong menanaman ubas king kayang gabon at bekurane, kinulkulyang pibilyan king pipaslan ubas, at bitalakad yang metong nga tore, kay batnanita, peniwala ne karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang miras ning panawunan ning pamamupol ubas, tibura na laring kayang alipan, bantang gapanda karing kasamak ing kayang dake. Timpalasanan da laring kasamak na ring kayang alipan, bitbatan ding metong, pete ring kadwa, at pemasibas ding katlo. Pasibayo mitubod ne na mga liwa pangalipan ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan muna maning de patanda ring kasamak karela. Katatawlian, tinubod ne karela ing kayang anak. Ngana, bihong igalang daneman ing kakong anak. Dapot inyang ikit dering kasamak ing anak, ngarang misabi-sabi. Itiyeng talapagmana na ning pakisamakantamo. Tara, patentaya, banakwa tamo ing bandina. Inya dekap de, linwalde king tananan ubas at sakare pete. Ngeni, nung datangan na laning makigabon, nano kaya ing dapta na karing kasamak ng deta, nga nang kinutang Yesus. Piho na lang papate, ring mga rawa kataong deta, ngarang mekibat. At ipakisamak na ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak kamunye kaya, king dake na king pupol, king panahon na karampatan. Nga ng Yesus karela, eyuwaria basay ni king kasulatan, ing batong sikwilda, ring manalakad bale, yeng malyaring batong panyulok, iti dapat na ning Ginoo, at makapagmulalang tatangalan. Inyangin isasabihan ko kaya kayo, nga na pang tinuglong Jesus, aliwa na ikayo ing pagaryaning Diyos, nuneretang bansang biyasang papamunga. Pakamalan kong kakaluguraning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Bayo po magumpisa yung pamigo na may ni, kalupa po ning kutang ko last year. So, pabanwane po yung milabas sa niyang kitang kini pasibay, kitang kining katatawli, kutang. Atin ako ngan pong rosaryo.
o mi paglalawi lareng aliwa ke kayo. Nung ala ko pa pong rosaryo, atin ko pa pong halos pabulan, ban maninton rosaryo. Pibali-bilig tadyo mo po rin gamit yung king bali, siguradong manakit kong rosaryong magagamit. Ale? Atin ko ang po rosaryo, deta pong ala, didinan daw ko pong pabulan, kaya rin na po ning bulan na ini, mag-set ke pong gwardya ketang bakod, keta pong pasbul, kapkapanda kayo, so ngala kong binye, rupe pakit rosaryo, alang bulitas keng bulsayo, alang lulub kening pisamban. Okay? O kadwang putang, atin ko ping rosaryo, pangadyan yeing kaya kayong rosaryo. Lalo lang may bawas, remeg-react. Kutang, balo yung pangadyan ing rosaryo. Sabi da po ngeni, in the age of artificial intelligence, may bawas ing natural intelligence. Dengaliwa, nung kapilan miracle, mi ka-internet, karin lalong medyo may bawas tutong isipan. Uling biasang mamasa, agadakit da nga ning kailangan da. Pati assignment da, copy-paste na mo. Adwan ko po kayo, ang yang i-research mo po makanano mga ding rosaryo, saguliya mo po ita. Amen. Okay, so at the end of this month naman, karetang simba, may ka-exam kayo po tungkol king pamagrosaryo. Okay? So ngayon ko mi pasare ko pwedeng simba ken tutuking Domingo. Okay. Pakisabi po keng kasiping iyo, lawan niya pa. Yeah. Pakabait ka na, sabihan. Yan, okay. Pengando nening asawa na. Pengando. Ulitan, palitan taya. Palitan taya. Ali talaga. Pakabait ka na talaga yung kailangan sabihin nyo ka rin kasiping iyo. Pisasabiyang kayapan. Pisasabiyang pamagpakayap. At pisasabiyang mayap. We have a basic question that we will try, at least attempt to answer this evening. The same question that we have asked all over again. Bakit nga ba may kasamaan? Bakit may masamang tao? Bakit may gumagawa ng masama? And one of our basic answers in the church is, merong masama dahil merong mabuti. Merong masama dahil merong mabuti. Evil can only exist when something lacks goodness. Kapag ang isang mabuti, hindi nagpapakabuti at hindi nagiging mabuti, doon lumilitaw ang masama. Kung paanong ang dilim ay kakulangan lamang sa liwanag at ang lamig ay kakulangan lamang sa init. That is what evil is. Kulang sa kabutihan. Kaya't hanggat may kabutihan, merong kasamaan. Lakota nala siguro ring mayap, bayntala ng karokan. But how can we conquer evil that is really a fact and cannot be denied in our lives? Misan atin yung tinubod nga pong ginuking Betis, metong yang anghel, isa likot tanya mo king lagyong Gian. Yan. Yan tinubod. At yung tinubod metong anghel. At nga nga pong ginuutos na kaya, sabi na, Anghel Gian, nga nang makanyan, tutubod da kaking Betis, ban bilangan mula pilan la pareng taong maganakakarin, detang maindredos, retang maganaka, nga na makanyan. Kailangan bilangan mula, yan tinubod na Lunes, sabak, 8 o'clock ni ngabak, sige, munta ka aking Betis, nga na makanyan. Susungayang migbalik ang Elgian, pabalik king banwa, nga na king Apong Gino. Apong Gino, nga nang makanyan. May nakit ko po, dinalan lamo po, karempo nga 20,000 tao king Betis, nga nang makanyan. Dinalan lamo po rin ikit kong maindredos, ang po rin maganaka, nga nang makanyan. Ay, makanyan, siguro uling Lunes, traffic, mapalilangan buntok, kanya siguro alakang makahingikit maganaka. Sige, nga nang makanyan. Mibalik ka, potangugto, nga nang makanyan. Kaibat dang mengan, nga nang makanyan. Mibalik ang LG yan. Kaba magsiesta na rin tao. Susungan niya na naman mibalik. Gino. May nakit ko po, adwalang dalan nga. Ha?
miragdagla, uling matudtudla kanyang king oras sayan, nga nang makanyan, baga nakala kanyan, nga nang makanyan. O sige, nga nang makanyan. May balik ka pa si Bayo, bandang alas 3, nga nang makanyan. Bandang alas 3, magbalik ka. May balik ya, bandang alas 3. Gino, nga nang makanyan. 5 na lamo pong pulo, rengikit kong maganaka, nga nang makanyan. May pagindredus nongan, mapalinongan buntok, gat panapo na po kasi, nga nang makanyan. Mumunang aldoning obra, mapagal na lapin, nga nang makanyan. O sige, ngeni, detang 50 nga nang makanyan, karetang 50 nga reta, mag-text ka, nga nang makanyan. Mag-send kang text karela, nga nang makanyan. At dinan ko lang premyo, nga nang makanyan. Baliyo po nanong laman na nitang text. Ay, po balo ng laman na nitang text. Kung may paralan text ay, may indredus kayo, yung muri ng sabyan. Ang hindi nakagets, hindi naman makakatulog mamayang gabi. Kidding aside, though we may do something bad, God is always looking at us with very much delight. Tandaan niyo po ito. Ang yang nano maning maroking kaya kang milabasan, God looks upon you with very much delight. Kaluguran, nakapamuring kaluguran, nino manika. Ang giyang pambubulong kang bubulong kaya, ang giyang pamindredos at dakal kagagawang karokan. As St. Paul tells us in our second reading, kayo pa'y bali sa loob nga na, nun iking sablayong pamanalangin, adwan yu king Diyos, singke kayong kailangan. At king pamanyawad yu ayo kakalingwan pasalamat kaya. Ating kapayapan alalagpos king ayabot ning isip tao, pagkalub na sake kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, yung papanatili king pangayagom yu puso, at kaisipan king Diyos. Kayo pa'y balisa, kaluguran na kaning Diyos. Yan ing panibatan ning tunay kapayapan. However, tutupin, kaluguran na katamo ning Diyos at ating mayap kay katamo. But a philosopher by the name of John Stuart Mill once said, bad men need nothing more to fulfill their evil ends than that good men should look on and do nothing. It is more appropriately translated nga na, the only necessary thing for evil to triumph is for good men to do nothing. Metong mo yung kailangan, ban magtagumpeng karokan. Deng maya patao, akalupa mo, alalang gawan. The only necessary thing for evil to triumph is for good men to do nothing. And that's what we have heard in our gospel today. Dimdam tawa tuto, ating marok at gagawang marok kaya tiyato. But evil exists only when it is attached to something good. Dimdam tamo king kaya katamong ebanghelyo, kalupa ning pwedeng malyari ka rin kaya katamong familia, ka rin kaya katamong sarili, king kaya politika, king pisamban, king sarili mo may kakasala ka, king pamilya, ting pamikawani at pamagkapilit isulong ing diborsyo, king politika, ting korupsyon, king pisamban, ating pamanabuso ning upaya. And our gospel is a preview of what is the possibility of this world. Dintang ing panawon, ban mamupul ne, ining makibandiking tamnanan ubas. At pe paralayang tubod, ban kuanan ing dakena, karening kasamak. Dapot nanong gewa, ketang mumuna ng tinubod, ketang kadwa peter, alat pe nasakit dala. At pe paralayang mas marakal, at pe nasakit dala at pete mo naman. And finally, nga na, iparalaking kanakong anak, at pihong igalang danemaning kanakong anak. Pero inapiyad dyan, peteryahan naman ing kayang anak, at inugsere, king kilwal ning pitatam na nanubas. Here is the juxtaposition, pamiyarap na ning marok, at ning mayap. The good represented by the good and patient landowner. Mapibabataya. Ang yampang dakal na lapete karing tinubod na. And the evil represented by the vicious and cruel tenants. Itang mayap at mapibabatang makibandi. Ingapong Gino.
And maybe you will see yourself capable of becoming that cruel tenant. Itang makamate kasamak. Remember your favorite Bible verse? For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him might not perish, but might have eternal life. Binyene ning ipay ng anak na, at meteya. Pero, pansinan mo, nilinigtas sing anak na king kamatayan. Pepabuste ning patentaying kayang anak. Nileko ing kamatayan kay linawan kay po. Nileko kaya ing kamatayan. Nilinisyaking kamatayan ni Jesus. Dapat linigtas ni king mismong kamatayan. Nilinisya. He was not spared from death, but He was saved in death. Nilinis siya, pero linigtas ni. Kutang pasibayo. Bakit nga ba may kasamaan? Bakit may pananakit? Bakit ating makamate? Bakit ating gera? Bakit ating pandemya? Bakit ating marok? Bakit ating kasalanan? Bakit ating asawang magtaksil na nakamagrebelde? Bakit ating ibiyasang mamayad? Bakit ating maindredo sa siping bale? Bakit ating makabuisit na kapagobra? Bakit? Bakit ating marokking yato? Bala ko bang mayap yung nga pong Ginoo, ba't ating pangkaramdaman? Bala kong mayupayayaw, tenila ko itingan. And St. Augustine's classical explanation goes, God, in His infinite power and wisdom, judged it better to bring good out of evil than to suffer no evil to exist. May yapa na ni nga pong Ginoong ating marok, ban magpakit mayap, kesa alang marok, ketiking yato. Ating marok, uling agyo na ni nga pong Ginoong magpakit marok, kapamilat, magpakit mayap, kapamilataning karokan. Nga naning kaya katamong ebanghelyo, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. And by the Lord has this been done. What a wonderful sight to behold. Itang batong inugseda yapin ni Kristo, yapin muri niya meging panibataning kaligtasan. Itang ikit tamong marok at masakit na karanasan, yamurin palang pitalakaran ng kaligtasan. Ating tao mong sasalpantaya, iyang agyong manakit at bisang manakit king makanyan. Pag-asa, king libutad ning problema. Ing taong sasalpantaya mong agyong lugod, king panahon na lahan ng lugod. Baloyo po, a little trivia. Di ta kapag-asa king kaya katamong panahon. Ding pitatakutan tamong ubingan, kanita. Baloyo po bang ngeni, itang lason, iba't karing ubingan, at iba't karing spiders. Panigaralan dang maging panulo, king cancer. Maybe not in our lifetime, but what a wonderful news to hear that what we have feared is now becoming a source of hope for this world. Ing lahar akanita kay katamong pitakutan, lawan yung ngeni, panibataning kabyayan ning kay katamong balen, kapangpangan. And in the same way, there are many times in our lives, nung masakit ka, perhaps the Lord will not save you from your sickness, but the Lord will save you surely in and through your sickness. He will make you strong. Maybe not in body, but in your heart and mind. Nung kababayatnan ka at mapagal ka, maybe the Lord will not save you and spare you from the burden and heaviness and tiredness. But the Lord will surely save you in and through that burden. Pasikanahan na kagulot, kapamilatan ning beyatan. Pasimplian tayo. O ngeni matundo ka. Siguro, naman mila ko yung tinduundo mo. Uling makainipi magsalita. But the Lord maybe will not spare you from your boredom, but He will surely save you in your presence here. Mas pasimplian tayo. Karing taong mag-aral kaya nakan. The Lord will not save you and spare you from the burden of studying, but the Lord will surely save you in and through the burden of studying.
Gawa na kang bayo at biyasang tao. Meto nga pengari. Na nakamaniligtas king pamanyese king anak mo, ang iyang masakit. But He will make you a good person, a good parent, in and through your suffering for your beloved. Thus, ing tunay kapayapan na paninto ng tamo keti king yato is not in the absence of bad things and bad people. Ing kapayapan na panto ng tamo, alakit ang panahon at pamikatagon, ala ng marok. Ala ng marok katao. Rather, peace is possible if there are good people like you, doing good things and being good in the face of evil. May kakapayapan, aliuling alang marok. Noon may kakapayapan, po ang ating taong kalupa mo, gagawang mayap at maging mayap ang yampang dakal marok. As St. Paul reminds us, finally, katataulian kapatad, kumigagana ka, nga na, at sinundo na. Katmuan nyo lang parati ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal. Ding bagay tuto, matas, usto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo king biyayo, itanga pag-aralan yu tinggap. Ing Diyos, ing dimdam yu at ikit yu. At ing Diyos sa babi kaya kapayapan kay katamo, manatili ya kay kayo. Tuparan yu king biyayo, itanga pag-aralan at tinggap yu. The devil, evil, does not care if you are reading the Bible or attending the Mass. As long as you are not living it out, he is happy. And don't make devil, evil happy. Be good, do good. Talakad tapong ngeni at ipasyag taming kikatamong kasalpantayanan king kikatamong maya pa Diyos. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayan totoo, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayan ng banal na Espiritu, may bait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinobliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan totoo, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempon may nga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Kasan metong ning ginutang Yesu Kristo, anting sanga naning babiye-biye impon, manalangin taking ipa para karing sablang pamangailangan tamo, at pamangailangan lalong-lalo na ring tao magkakasakit king katamong balayan. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para kay Iglesia nung maya ni ban manatili ang mitmong kabayan at katapatan at kasayaan no ring galame at may bayo at yato king duaning kapayapan at masarap al lugod. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para ing kabilugan at kabaluan Kristyanismo ban itangan apakita mo ing kabibatan at lunos karing tang manatili king dalan at ding digo king tam. At tanggapan tala ang timon nung maanano na katang tanggapan ni Ginoo. Ipanalangin taing Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para karing makasugat king kapandaman, daring aliwa, ban makabalik la king Diyos at ban itamon, maging matulid tamo alang kakilangan ninuman at karagdagan ning kikatang katurungan at kapamilatan ning lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para karing sabyang Kristiyano at aliwa pa,
mitmong katapatan o at tatagan, magpapalit matad tula at kayapan, karing tan makipagpilig karelang, lalo na ring kalulu, ipanalangin tahing Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may balayan mong pakamalan. At para karetang kaya katang balayan, ding talatoki, balan ding mituburan, ban kaya katamot tamong kapasalamatan king Ginoo. Ginawa katang iyang ubasan at kasamangan. Nun ya, mayanig ang kayapan, pupulo at ban apakibatan tamo ing kayang panalangin tayong Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may balayan mong pakamalan. Kaya katamo lang ipanalangin ding sa blata mong kapatad, ding kaya katamong kamag-anak, kakaluguran, ating kapanamdaman, ating karamdaman king karelang kaisipan, king karelang pamikakatawan, ding kapatad tamo magkasakit, tuki king maya padalan. Ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may balayan mong pakamalan. O Diyos sa ipami, maging tunay kesa ng balayan, nagpangking kayawsan mo. Ing kaya kang ubasan, ing banal mong balayan na makibat king lugod mo, kapamilata ng Kristong Ginoomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dahon matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanay saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy patanggapan mo reting ayin, ay nawad ng idahon mining ginuming Kristo, anting kapigaganakan kaya. Manano na sanang ing kasiwan ming mitmong kapamintuan, iatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pangayat bus. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka Yat antimon, nayo ring pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat, ing pasalamatan da ka. Tunepin ing matulid ing paligayan da ka o banal, o ipang banal. Uling ikamong bukod Diyos, mabiyat tune. Alakang penibata na talakang kayangganan. Mabibiye ka king matili pasala. Dapot ikaing bukod mayap ating sibul ning biye. Lelangan ming sablang bage. Bamo lang katmuan king sablang kanwanan ding kekang lelangan. At bamo lang tayran ding sablang tao king aslag ding kekang ligaya. Ulinita, ela pabilang ding tapok daring anghela susuyo kekaldo at bengi. Tatangal king ligaya ning kekang lupa. At paligaya nga langanga keka. Kayagom da at kapamilatan ning siwalami. Ding sablang lelangan lalam ning banwa, kayabe milang pupuri keka, at paligaya king kekang lagyo ngaming kakanta. Pupurian da kao banalay pa, uling maula ka, ading sablang dapat mo gewa mo laking kabiasnan at lugod. Ing tao gewa ming kawangis mo, at pigkatiwalan ming lumingap king meto yato, banking pamanyuyo na keka, ikang kaya linalang, panibala na ing sablang melalang, ang yangin niyang tiku sana ka, at enapemintuan at saka na binating ing lugod mo. Ikaya mo neman lubos, pepabustan, manatili king upaya ning kamatayan. Nune bagkus king mitmong pakalulo, sasaupan mo ring sablang tao ban magdulap at miyuman makatuklas keka. Makanyan mo naman ulit-ulit may nginampang king tao ing tipan, at king kapamilatan ding profeta, tiruming manalig at manayang kaligtasan. Banalay pa, anti naketang lugod mo king yato, ang gaketang pangaganap ning panahon, tinubod me ing bugtong mong anak ban maging talapan at busmi. Mi katawan yang tao king upaya ning banalay espiritu, at mi baytiya king nuana Virhen Maria. Anting taong kawangis mi king sablang bage, subali mo king kasalanan. Karing pakakalulo, delan at pisyaging mayap ng balita ning kanwanan, karing bihag, inatad na ing katimawan, at karing malungkot ing tula naman, king kapamintuan na king kekang kaburian, dinaw na ing kayang sarili king kamatayan, at king kayang pangasubling mebye linupig na ing kamatayan at sibli na ing biye. At banketa kami miyuman miye nakabud para karing sarili mi, nune para kaya, amete at sinubling mebye ulimi. Tinubod na ing ibat keka o ipaing banal espiritu,
antimong mumunang bunga para karing talasal pantaya, ban mi ganaping obra na ketiking yato, at pabanala ng lubusan ning sabla. Ulinitay panigapumi kay Kaugino, iti sanang banal Espiritu, lukuba nala at pabanala no reting ayin, ban magawalang katawan, ang pondaya, ning ginuming Kristo, kabang pagmasusyan miya, iting malamisteryo alikwan na kaya kami, anting tipan na alanganga. Uling yay niyang dinatang na yung oras, ami paligayan niya kaya kabanalay pa. At ba nang ipakilaling mo na nung lugod na karetang kaya kaya tiking yato, di gura na lang hangga king kawakasan, at tatandanan mi pa, kabang kasulo na laking apunan di ngalagad na, kinwaning tinape. Inagkas ning kapasalamatan at piraso ning tinape, at dinwang ni karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ay katawan ko, ami daon para ke kayo. Pakanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwaning kalis mit mong alakubas, pepa salamat yakeka, at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sablang tao. Panketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yu itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo sinuli ang nebe, Cristo dataya, ang hasting panahon, ang hasting panahon. Hinyaw ginupag masusyan mi iting kapigaganakan king kaligtasan mi. Gaganakan ming kamatayan ng Kristo ating pamanipa na karing mete. Papasyag ming kayang pangasubling mebi ating pamitas na banwa. Nuya makalukluking wanan mo. At kabang panayan ming kayang maligayang panyatang. Daraon miya kaya kayong katawan at dayana. Ing sakrifisyong makaligaya keka at makaligtas king meto yato. Lawen me o Ginoo, iting sakrifisyong ika mismo ing migsadya para king kekang banal abalayan at malugod mong pagkalam karing sablang mirakayanan kanitang metong mong tinapay at kalis at itipunan na anting metong mong katawan ning banal Espiritu. Ing malyari lang maging mabiyes sakrifisyo kang Kristo para king ikapuri ning kekang ligaya. Ngeni o Ginoo, ganakan mo laring sablang patungkulan mi kaniting darawon ming sakrifisyo keka. Munang-muna, ing kaya kang alipan ni Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo at pari ang pondiakono. Ganakan mula naman ning sablang makisulo kaniting sakrifisyo, ding sablang at syukete makatipo na harapan mo, at ing kaya kang mabilog ay iglesia, at ding sablang magdulap keka, kambening pusong tapat. Ganakan mula naman ding sablang pepay nawa na king kapayapaan ng Kristo, at ding sablang mayango na biye, ay ikamong buko ding makibalo king kasalpantayanan da. Kaya kami mang sablang anak mo, o mapamakalulungib pa, ipagkalumoy mga intulid kaming numabang king ligaya banwa, kambening nwa na Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, at kambering kaya kang apostol ampon banal, kanita king kaya kang kayarian,
kambeda ring sablang lelangan, amiligtas na king kasiran, apasari ning kasalanan at kamatayan, paligayanda kaking kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumbing Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Mapamintuking amano ning talapangabos at inalkos ning kayang banal at turo, nga tamong mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Banking kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ika mabibiyan po magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning Gino, mantabe sanang parati kaya kayungan. At kekaan timorin. Idake tangeni king masayang paralan king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad.
Pakamahalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo Yesu Kristo, ing lupa ning upaya, kabyas na natlugod ning ipa, Nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamo mayayaos ban makirake king biye, at misyon ng Kristo. Gino, ek matampan tanggap ke ko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang totoo, ipaintulot mong iyo karistiyang pisulu-suluan mi, katmuan na kami kingkekang biye. Manano na sanang ing lugod ng Kristo pagmasusyan mi ngeni keti, tagkilano ring biye mi at tayra na king painturo keka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Luklukta po para king makuyad mo pong announcement. Kapabaluan po, iba't po king katamong Commission on Liturgy. Antining milabas tamong gagawan, Mika Parade of Saints, tamo po king daratang October 31, 2023, kaya niking kakatamong pisamban. Ita pong Parade of Saints, open niya po kaya katamongan, parokyanos ng apong Tiago. Karing bisang makiabi at makiyagom, malyari tala pong lapitan din kaya katamong kayanakan king luwal ning pisamban ngeni at karing datang pang Domingo ban makapag-register. Antimurin malyari tamo rin po makipag-coordinate karing kaya katamong Chapel Pastoral Council o CPC at karing miyembro ning religious organization ban makapag-register. In registration po maganap hanggang October 28. Tara at makiabi tamo po apusan tala ring sablang banal ban itamongan maglakad keti kakarinaning luwa maglakbe tamo sana painturo king kairiyanang maligaya. Dakal pong salamat at dingaliwa pong detalye malyari wala naman pong akit king Facebook page na po ning kikatamong parokya Betis Heritage Church. At announcement naman po iba't po king kikatamong Betis Fiesta Committee 2023 kasuywan, kasalesayan at kasiyahan. Lalam na po ning Betis Employment Service and Trainings. Kukwata pa mo rin pong enrollees para karing bisa mag-training kareting courses ang makatuki at miragdagla po kay batning meeting king munisipyo at king TESDA. Acupressure massage therapy, basta biyasang sumulat at mamasa, malyari mag-enroll maganap by end of October or king November. Welding and C2, 3 days training on production of organic concoction extract o pamangawang abon o karing tanaman, king PTC Training Center king ning TESDA king Geni Guagua. REFCON 45 days with OJT and NC2 Certificate of Training under the Municipal TESDA Office. Wood Preservation and Finishing Techniques by Municipal TESDA Office. Wood Identification and Seasoning at Housekeeping. Sana po adake tamo po hining impormasyon karen pong aliwa tamong kakaluguran at kapatad mas mangailangan at maninton pong obra. Dakal pong salamat kay kayungan. Talakad tapo. At masaya tamo rin po kaya katamo pong PPC Treasurer, may kapagbalik na po king pamanyuyo na pero naman po tinok nang ang kayari na pong may opera at ngayon po in first public appearance na pong Tita Celine Gosyoco. Palakpakan tayo po Tita Cel. Dakal pong salamat Tita Cel, eko tinok ng may gobra, ang giyang pang may sakit at may opera kayo. Inginuman tabi kay kayo. At keka At antimore. bendisyonan na kaning Diyos sa mayupayang tutukang beda rin kay kayong familia at pakamalan king biye. Ipagkalub na saning pe kamalala makapag nasaning kay kayong puso. Ibiyan na sana kay kayong pusong mapibabata at malugod lipat ning kasakitan at kagutgutan king lagyo ning ipa. Amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya yung Ginoo karing pamibiyebiyeyo. Salamat king Diyos. Pasensya na po, mulay na ako po king tutuking misa. Salamat po.